Ti anda kanura kalawan syata syakam rabam. Udah manru pada ukupagi kuan ulada ban penbiang lut nadong syadong kumba kabetha. Bat kakamra ru kala kuat bah. Ti komta kanura kaklam kerani esu ya u. Kabambet namarba kalade kapuar bakan litre no. Bat kala kuat sendan de ki kuan bakin ya kria school no. Ban yo alej lang sendan barok saungat. Di komta anda kilaya dap barok saungat. Kilaya mi lang na yang ban lej syala kajong kejing lej. Di anda kanora kalapoy sa office kam sobang menteri eiru namarba kamensiam jongka kashling a pisa na benta ukpagi kuan ba utok yaka bat kiwe pat kikentai. Di komta kala shipait sa ya kata ka account Facebook jong u ba upus shibuan bah kider bat kikentien ba utho ru kikta shishaya ka namar ba utho abait ba udang marway umpadan kuan umpadan lang komta ter kikentien kibakta bait ya kanura na kita kadaw kanura kala syukus lai jumbat halade marway namar ba kampai berkat ba undang kwa banyak kentai syawai. Di kat ba kanura karang syongku slai hangta hakamra ba katre. Uwan no uta bos jongka ubari pe ya kata ke office. Bat uyu i ba kanura ka klam pendap iki kam ke ba upha di ulat dom ba ya kanura. Ba kam la ban pendap iki kam ke ba kade ban pendap ha kata kasngi. Na kata kadaw uta bos jongka ula halla ya ka om so thau shu hadu ba layos ngulot ke be trelang baro di komta kata kaparlok jong kanuraru kalayos ngau ba uta ubos jongka umai ya ka nura di kam ngola sha shu yala kaparlok kalik no hajan bat ndakala poi hajan hapok kamra jong kanura kata kaparlok pade kapen ngau thu ya uta ubos jongki ko ong ya u dan kapor emsa yaki eke baro dan kapor bas ngau dan mur bantrai padan ru kapor bas ngau thai bantrai di ailat emsa yang ngi ting ting kanang bangin debla banne aslam hakane ka office jong pi bantrai tang ba utau bos jong ki pade ukran kapot ban baniki u ong iki ho oi ngan ailat tang ba katulop ru ngan on no patken di kanura kasothu ba ukran arsap yaki komta di kias ngap no beron ngat sparlong ki klam not shu ban krane e yaw ta usa jengki hadian pat uta ubos jengki uya i yaki ba kila syas ngap beron ngat di kom ubri udan hi kajeng sngaw ha kata kapwar ulas ngurap mila ka jong kekantian ka ba ukran komta di uang no yaki oke ki yalek no syayem takasngi siwan trai pat la syai tang ba anda piwan la syairu de trai bahano patken om de syuk kom takasngi namar bala rapia trai kom takasngi ken sabun ki kam ki basak ko lut baro de kanura ru ka suthu ya kata bat kala kaman palan agata kapor mas nong uta ubos jong ki komta de kala ai kubla yu ka ong kubla shubon esa ya ka jing smothu jong pi bat hoi la syai de ngan strai bahano nganam le syuk kom takasngi temar komta hi kanura bat kata kaperlong kiami no nang ta jakatre bat ndakimi nang tanan jakatre ru ki kram lai chayeng bat baro arngot hi ki alik no shajem ban lai boreng nemar ba kanura klai shay le kai jem ti andala boy shata shajakale kai jem kilay stang ban yele exercise baro arngot te hadien anda kilay enjoy bhag ta rukom le kai hang ta baro arngot chiparlong uban no sa utrai jong kata ka jem namar ba ulai thu bhai kanora komta ulawan friends bo krenjan bha ya kanora khamtam namar ba kala shaiwan man kapor tikat ba kirang ya lenti pandai chong thai no namar ba kilas ngo thai ban le kai kanora pat kala shuyo pang kansan ha kata kapor na kasengkai jong ka bat kam ngau nuat shu watang ban yai ru komta kala shudam kansan shapo di kata kaparlok
kala kendet marsnya iba kanora kalong kumta. Bat kala long panik ba kata keperlong akta kepor namar ba katiang ya kanora payo kanamla asyu balik sayang. Di kala ong ya uta-utrai jong kata kajim ba unyarap ya ka. Di kala kod ya bat mauru uklam arta tian hira ulawan banyarap iki. Di enda ulawan hajan uya iba kanora kamla asyu banyai. Namar ba kalapang palar kata kasingkai kumta ula syura no ya ka. Siya kamra ba usyad ay jing sumar ya gitu ki babakala banlek kai. But enda ula poy hanta kamra ula ay daw injection ya ka nura na singkai but ula penkam artan ya ka nura na utaw singkai bapang namar ba ki bakla ki thiet ba kampat jule kai menshua na takadaw kidang long thamai ti kila bakla ki thiet akat kepuar ba ka nura kadang le kai tikat ba udang sumar ya ka nura hang tahapo kamra kaperlok jong kanora pada kesyong habar. Di kata kapuar namar ba kanora kaslam palan kata kaperlok kam sola syuban am kawan rono syapo kamra. Bat kakali ya kanora koong. Pila ngulong kumno nora. Di kanora pada koong leka. La ja jing pang mentah namar ba la ai daw injection. Di kata kaperlok pat koong. Di pidang sola banyai siyang pada nora. Di uta-utrai jong kata kejempat uong ya kata kaparlok. Om lele da imla ru ngan selai on manga. Namar ba kadi kakamram jong ahi bangalik bu ya ki bawan lek kai hangi hajem jongi. Di uong de ya kata kaparlok. Lada plak kerki ru pi kianang lek no ma pi. Namar ba inora insa kam simpor sipang namar ba 4 depan kam. Ti kata kaparlok ru kakali na kanora koong nganang yat no manga kata nora mo. Ti kanora ru koong hoot ki namar ba pen samiet da pen ap yanga. Kumta kata kaparlok ru kalik no marwe. Ti enda kata kaparlok kalalet sa sipang hi kanora ru kalalit no syayang namar balak miat. Bat ulalik bu hi uta-utrai jong kata kajem. Di kat ba kidang ya lenti balik syayang jong kanora. Uta-utrai jong katu kajem ba kalekai kanora pade. Uong ya kanora. Waju kuslai re nora ba pipang singkai kumni. Namar ba barok ti ki padangnya sedang balekai jem kisit long bet kumni hi man kapuar. Bat enda pila amalian balek kairu pen selong nomar be pen sesung tenat penban kamat jongpi kan selong per ba kan saklain kadam long syu kemalong menta nang tadi kia tu kana artat baro anwat ya ke kat ba kidang ya lenti hadu bana poyeng kelayar ki artat hanta halenti bakian hadu da poy haplau yang sendan namar ba kiar ki palan di ketukap teman yang kebasak macan bat kenora kalau yo sengawi kasur jengki bagiar ke de kami syabar ban pet iki bat enda klami syabar kayo i ya kanora bakaya bat utau shenrang ko badai utrai jong ketu kajian ba kale kai maka de kata ketemen kala syupet lingo sa ya kanora hakat kapor namar ba kamji i ya kanora pakan wan yalam shenrang bahkan ya senrang demiat tang ba kata ketemen pade kakamen penban ban ye iba kanora kalek baru tahu senrang bat sebagai iru bakanora kakamen na kata kadau kata ketemen kesngotenan ilade ban ye iya kanora bakalong kumta namar ba kata ketemen kesen bahaya kanora ba uliak kumta ulang namar kata man kasih yos ngau ya ke kebahagiaan ya mai man kapor hayang di kumta kam kwa ban ong ya kanora kali rong biang no shlai di shua ban rong kanora hayang uta utrai jong katu kajem ba kale kai maka pade ukali ya kanora uong o ainora ngakwa ban kali pite di kanora ko ong kalikan kay pikwa banong
Di utau trai jong tu kejim uang ya kanora. Malaysia pikwa ban join akan kejim jengi. Di kanora pada hati kepur kejebab baju dah kebakoong. Kadauhi kebapelong yang bangan kwa ban join. Ban le kejim kedai namar ba. Ngakwa bangan shot jengi biang sesisian. Di utau trai jong kita kejim gula kendet ba uya sngo bakoong kumta. Di kanora ru mar sendap ong kumta kayai benyo shajing kangi klam yang shu di hadian pat uta utrai jong kita kejim uperta ya kanora ong biang ya kahe shisha si anora kadai kumta di kanora ru kejebab skambat ko ong hoi gen tang ba ngaku apan shot jing i biang yala depat gen dai kiwai nang tadi karung no apa iya bat kadar ki arta na tekapor ko ong de ya uta utrai jong mita kejim jong bakale kai maka ko ong ya u ku beli shibuan mo ba plawan bu yang shidu shi de utaru urkilang namar ba usngu sho ya kejebab ba kanara ka ai bat markom tahi ma uru ulik thaino shalayeng na jong